Hostibu ranza moon utala iena Ai, no mamgala na kambe kama sta Xitsonga analyst. Channel. Namhleta ekhaya la I missed the post. Naku arkari ahlasela Dr Joe Shirimani. Yeah, so after the interview leya ka munghana lonene the same day fike hi vona missed the post yi tsakeni swinene. La of course nga fake posta swo switani leswi swona ka official page ra yona la yi ri ku yimbeleleni ka mini vuye mini fambo manensi ya madokonye ku yimbeleleni. Unfortunately video angeza ni kota ku endla because that video yi ri ku tirheni matimba swinene so swi endla ku vanhu va nga ri interested ka letin'wana a ni endleni video leyi phela but then ni did it because people were not interested at that moment. Yeah, I mean then after that the following day ngoya tlhi posta yi ku ndlala yi ta ku endlesa swihoxo ta ri swona hapo. So a swi ngeza swi va na direction ngopfu kahle yi vulavula yini ngwenya yi nga vulavula yini. However ka post leyi nga tlhe fika yi follower hi ti 15 ta October hayi ngwenya yi vhete ti kombisa kahle a yi refera ka mani ka timhaka ta ndlala like I chingela mani Mr Post ya ka tika ya so fike hi swivona fika yi posta tani sweswi swona ka official page ra Mr Post ne leyi nga fika yi tsale ku bafo kombelelani bot Joe midendo ndlala ya hlupha ku poyirisa hi swihlangi. Yi continue ku eka n'wina vo favor Joe xivutisi hi lexi loko digigi a to kuma hi Joe a ta ya kombela ku rivalela ka gomcha ke mkhulu yi hlupha hi ndlala no rhandza ngopfu stage a ni lava ku hlamala munhu loko a fina a nga pfuki. Mkhulu a va mix music wa artist yin'wana na yin'wana va endla mali ni ku lwela stage va hlula ndlala. Okay, yeah, so it's clear that sweswi mi swi vona ku hi Mr Post leswi di nga refereka swona ndzi hayi mi nga zama ku va mi kombela Dr Joe Shirimani mudende tani leswi mi swi vonaku Teddy referral hi kombisa ngopfu na mhaka ya yena ya ti-performance kahle hi tona hi ndlela yin'wana yi hanyaku hi tona hi leswi di vulaka swona laniwa Mr Post. A ni na ku vula to tala because ni nga famba ni vula leswi ni fe ni nga vulangi but sweswo leswi swi nga yimisa swona sweswi but mina I was surprised because a ni tiva ku nga na problem mina ku hi mina because ka ma-TS dite hi nga holovi ma-TS hi nga holovi kokwani Joe so a ni tivi ku ni ta ka yini sweswi. So I think mina ni ta ku hi ta hlangana hi December ta fika vona ku Mr Post se yo la ku vuya yi tlhe yi beefa Dr Joe Shirimani na loko ka ri madlokonya yi kombe yena tihinti nyana but there was not a beef a nga ri beef ngopfu mara a right loko na mi ngeza subscribe ni ta kuma mi tika subscribe. Boss! Yes, what about that?